bilo kuda, knjigovodstvo svuda. Pravila sam jedan snimak jer sam imala ideju šta bih još mogla da vam ispričam i dok sam ja ispričala sve što sam zamislila treba da vam kažem, snimak je trajao 5 minuta. A to me podsjeti na situaciju kada radimo završni račun, kada utvrdimo dobit. Vlasnici firmi se naravno nisu toku godine interesovali kakvo je poslovanje, setili su za sad završni i onda kaže, jao, mala mi je dobit, vidi povećaju to. Nemoguće. Kako ja od snimka od 1 minuta da napravim snimak od 5 minuta? Mogu da dodajem slajdove, slike, ali time ću samo da razvodim snimak, on će postati dosadan, izgubit će svrhu i smisao. Međutim, od snimka od 5 minuta ja ću lako da napravim snimak i od 1 minuta, znači mogu da ga skratim. Isto važi i za dobit. Ako je dobit velika, nekako možemo da je smanjimo raznim obračunima, ali ako je dobit mala ili je gubitak, mi nikako u knjigovodstvu ne možemo da napravimo dobit. Što znači, od 1 minuta snimka ne mogu napraviti 5, a od 5 minuta mogu napraviti 1. Što znači, ako vas interesuje poslovanje i dobit za završni račun, bacite pogled u toku godine kako stoje stvari i kako poslujete. Nemojte očekivati od nas da možemo da vam pravimo dobit. Mi ne služimo tome.